lapha kamathalente wefani Talente Mbatha Muremi Rea Vaya kuba kakhulu ibhola Rea ke uNdaba athi ayikhulunywe leyo ndaba ixoxwa ngeyithombe Tentable wambiza amaphoyisa kona ke mntanami nayo leyo ndaba ixoxwa ngeyithombe phakathi eboxini Muremi Rathoma Raifetsa Mufukenga Rathoma Raifetsa apolisa wenze njani ufuna ukucela indlela apolisa Dagos Mosha Sobhadala phakathi eboxini Dagos ini uhambe kwamakhelwane ufike khona ujabule nabo makubahambela kahle angisho ukuthi ngithini yena lamphuthuma yadliwa ibhola lakhe Talente Mbatha apolisa ufuna ke sibilibili phakathi eboxini sebenza lapha Gos uyala Ricardo Gos uzobuka Ricardo Gos futhi kani sebenza lapha Gos kodwa ke liyamhlula uSibisi elineyintambi ibhodlela Mfolozi futhi Shonisa Vincent Pule Ohizu wasuphuma wonke umphakathi wase-Orlando ulihla nje kalula leli bhola lakhe ke uChibu igqamise khona la eNingizimu Afrika nathi ibhola ke manje likaMashonisa Karakata Dansa liqale lapha kuloke ibhodlela bayisa ngapha ke lenkundla ladliwa lapha ke kuNdaba uyalwela uPhutsane uthola lapha ke uMashonisa yadla lichivi wena apolisa uyaliphakamisa apolisa uyafuna ke Mbuthuma Gos sebenza lapha ke Gos phake Pascal okusho ufuna ke Talente Mbatha phakathi eboxini amathalente wefani sebenza Ricardo Gos Ndaba Mufukenga apolisa phezu kwebhali ibhola lakhe apolisa awukakhalu Raithoma Raifetsa ayikhona Talente Mbatha oyindoda Gos Muremi libone Siema sibheka lapha ke libone Siema buyela lapha ke muva buyela lapha ke Sipho Chaina assistant asikaMahlalela khipha lapha ke Pascal okusho amathalente wefane ejibanele kaMuremi Karakata kangaphumelela kodwa ke nangebuya futhi eyenza leya run ubhekana noRicardo Gos ingapha ke lenkundla nanti idliwa ke ibhola Mufukenga ujikile ke manje kuhle eplatini ibikhala le ntokazi ke ngesombe sokuqala nazi ke manje ke ibuyile apha ke lenkundla sibheka lapha ke Raithoma Raifetsa Muremi uyindoda Gos sibheka lapha ke Neo Rapo phakamisa Rapo liyabaceza nje khaphe Rapo wenze njani Mashonisa phakathi eboxini ayikhona liyabaceza nje abesiwelele ayiveza kamnandi Muremi indlela yaphasa Makgopa ke shelela ngako ushunwe nkani emveze kahle Tshepang Muremi nangu apolisa uthi ginqala ngidle uapolisa ufuna ukuyiyela Everest Makgopa phezu kwebhali ibhola lakhe Mufukenga Raithoma Raifetsa liphakathi eboxini le-Orlando Pirates lihla nje Rapo emuva lapha ke Magele nangegango Ricardo Gos Muremi oyindoda Gos
usudlala ngomentshisi eduze kwedlotshani, udlala ngomentshisi eduze kwedlotshani, yasinda ngokulambisa isiwelele. Sibheke lapha ke ibhola Orlando Pirates, kuya lapha ke Dion Hoto, phakamisile Dion Hoto phakathi ebhokisini, sebenza Ricardo Khoza. Uyazama evidence Makgopa Sipho Mbule, asibheke lapha ke Raitho Marayfetsa, Mufukeng hamba namadodezwa, uyala lapha ke Kgape Moralo. Izophakamisa Dion Hoto, bafuna Makhanda, Makgopa phumela ngaphandle leli bhola, phakanyiswe leli bhola phakathi ebhokisini, yabaqedza nje bonke be-Orlando Pirates. Hlala phansi Dion Hoto, sibheke lapha ke ibhola le-Orlando Pirates phakathi ebhokisini, ebethuzama ngekhanda Mufukeng. Lesizwe eliya lapha ke kuyo ke indebe yomhlaba, shayiseke lapha kuyo ke uMkhuwane, izobe ibhekene lapha ke neDurban City, iwona mdlalo ke ekuzokwethulelwa wona ke kusasa. Sibheke lapha ke Tshepo Muremi, hlala noTito, angutito ke manje, iphakamise efaka phakathi ebhokisini, Mufukeng Raitho Marayfetsa enethuba. Sibheke lapha ke Mashonisa, Vincent Pule nangumashonisa bemphasa futhi, lidliwe ibhola lakhe Mazibuko sebenza lapha ke emuva, yena ke uSibisi Tito phuma kamnandi kuye lapha ke uMbule, anguMbule ke manje uyahamba uTito uyofuna lapha ke uMbatha, wenza njani ke uMbatha, amathalenta wefane Raitho Marayfetsa, Mufukeng, Raitho Marayfetsa phakathi ebhokisini, sebenza Thabo Magele.